دستیا چانده یا هرما جزیره و کمیته یا ویژه یا باکور و روشلات سوریه با ارمانجا پیشخستنا زاروکان دالی خوندن و نویساندنه ده پیشبرکک لدارخست. پیشبرک لسر سه قوناغان بود، هر سه قوناغان ده زاروکان چیروک خوندن، نرخاندن و نویساندن او چیروک جیش آلی کمیته آماده کار و هاتن نرخاندن. قوناغا سیمین و یاداوینشی ایروج لسیرانگاه بیلسان نفچه عاموده هاتل دارخستن. تیدا نویسین به زمان عربی و کردی هاتن نویساندن و رادستی کمیته آماده کار هاتن کرن. ده باشترین نویس جعالی کمیته و بیل بجارتن و ده دما پیش ده بشاهیه که به راگهاندن. كاري ساعة شاندج بوز أروكاجي أم حرصال يعني دار دخينين جبرجة أم زامبي روشة أم تيز جيان دكنجي روشة زاروكي مجي يعني دبستاني مي إيه كردي الفيدري الهريمة جزيرة بكروجات السوري ريفيريا خسر يعني أصلا قباش ناف زاروكا تشيف ويجبر ويجي أم فيدر في تدن زاروكا أم ناس بكن كا أستا زاروكي ما يعني كيجا قونا غي براسي يعني أفساري ما درباسوية أم دبينن زاروكي ما عليه رامان خود قلكي بيشكتينه يعني إيرو الفيدري قونا غاس يمينك أم زانن يعني زاروكي ما والفيدري والجهش خوا جرامان خوا ونفيسا خوا بنفسينن تشيروك به كرت تشيروك به هلبست به جمر قد جوان شروع بنویسین جهاتی از هاتم از هم فیدل زاروکن لدور خود کم از هم فیدل خواجی دکم و از دخوازم تو پیشروشی دست بیم استران بیجک.